kuba icyambere cyo kuba babanje gukuraho interineti, yego kiriya ni igikorwa kigaragaza ubwoba, ni igikorwa kigaragaza kutiyizera bo ubwabo, yego kuko perezida Yoweri Kaguta Museveni urebye imyaka y'igihugu cya Uganda ni imyaka 40, yego ubwo kuba yakuyeho interineti ntabwo we bwe yizeye ese abanya-Uganda barankunda baranyizeye aya matora yarangira mu mucyo, ese ibyo we mu magambo agiye bigaragara nuko imyaka 40 amaze ku butegetsi nta cyizere afite gihagije cy'uko abanya-Uganda bamwizera ndetse kandi nawe yizeye ku giti cye kuba yakora interineti rwose. Byo ntabwo mbibona ko yaba ari mu buryo bwo kuba yabikoze ku buryo hataba ibintu bidasanzwe, ahubwo biranu ni ukutiyizera ku giti cye nka Museveni. Yoweri Kaguta Museveni umaze imyaka 40 ku butegetsi, yego by'umwihariko rero ni abarenga miliyoni 21. ikaze kuri mwese murimo gutega amatwi no gukurikira ibiganiro bitandukanye ndetse n'amakuru tubagezaho. Ikaze muri iki, amazina ni Ila Zofitieri umuhumuza, ngo ha ikaze. Murakoze cyane. Ni ikiganiro kandi kigiye kugaruka by'umwihariko ku matora ari kubera mu gihugu cy'abaturanyi, ubwo ndavuga Uganda. Navuga ko uno munsi ni umunsi wa mbere w'amatora, ariko turaza no kwita kandi kuri zimwe mu nkuru ziri kugarukaho mu gihugu cy'u Rwanda, cyane yuko polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Nyarugenge yataye muri yombi abagabo babiri bafatanywe hafi ibihumbi 10 by'idolari by'amafaranga y'andiganano, urumva ni hafi miliyoni zirenga 15 z'amafaranga y'u Rwanda iyo baza kuyavunjishirizwa bakayahabwa mu Manyarwanda. Turaza kubirebaho. Thierry umuhumuza yemera duhere mu gihugu cy'abaturanyi, amatora yarimbanyije, babanje gukuraho interineti kugira ngo umutekano ndetse n'ubusugire bw'amatora bizakorwe mu niko kuri ufite uko ubibona, ibyo tugiye kugarukaho. Kuba icyambere cyo kuba babanje gukuraho interineti, yego kiriya ni igikorwa kigaragaza ubwoba, ni igikorwa kigaragaza kutiyizera bo ubwabo, yego kuko perezida Yoweri Kaguta Museveni urebye imyaka y'igihugu cya Uganda ni imyaka 40, yego ubwo kuba yakuyeho interineti ntabwo we bwe yizeye ese abanya-Uganda barankunda baranyizeye aya matora yarangira mu mucyo, ese ibyo we mu magambo agiye bigaragara nuko imyaka 40 amaze ku butegetsi nta cyizere afite gihagije cy'uko abanya-Uganda bamwizera ndetse kandi nawe yizeye ku giti cye kuba yakora interineti rwose. Byo ntabwo mbibona ko yaba ari mu buryo bwo kuba yabikoze ku buryo hataba ibintu bidasanzwe, ahubwo biranu ni ukutiyizera ku giti cye nka Museveni. Yoweri Kaguta Museveni umaze imyaka 40 ku butegetsi, yego by'umwihariko rero ni abarenga miliyoni 21 nibo baramukiye mu matora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Uganda. yego Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu gihugu cya Uganda ubonye ko yanavuze ko mu by'ukuri yakiriye ubutumwa bwinshi bumutera ubwoba, bumusaba kugira uwo azemeza nka perezida, bitaba ibyo ngibyo agahora n'uruva gusenya. Ayo ni amagambo yaje ku butumwa bwe bugufi bamwoherezaga bamutera ubwoba. yego ubwo rero ku isaha y'isa 12 za mu gitondo ku isaha ngengamasaha ya GMT nibwo rero ibiro byinshi byafunguye mu gihugu cya Uganda, yego mu matora yitabiriwe n'abagera kuri miliyoni 21 n'ibihumbi 600 y'abanya-Uganda. nibo baramukiye muri aya matora kugira ngo barebe ko bakitorera umukuru w'igihugu, ariko yego Yoweri Kaguta Museveni niwe uhabwa amahirwe n'undi nk'usanzwe ari perezida, ariko Robert Kyagulanyi urabona ko hari ibice byinshi biri bugaragare yuko mu by'ukuri ari busumbye Yoweri Kaguta Museveni mu majwi. uko ubibona n'ibiri gukorwa kugeza ano magingo, ni Museveni ushaka kongera kuyobora iki gihugu cya Uganda. Navuga yuko uri mu bantu twiga amateka, twiza ikintu bita akazu mu mateka yacu mu Rwanda babanje nawe niko ubutegetsi bwe bwubatse kugeza no magingo, uko bigaragara kugeza amagingo aya ngaya. Uko ngira ngo urabibona no muri ayo mavideo hari ibifaru indege z'intambara ziri mu kirere, ibifaru mu muhanda, yego abasirikare abapolisi bafite imbunda, yego binaremeye yabindi nino yangira ngo wumvishe amagambo yavuze ejo bundi avuga ngo umunya-Uganda uzirishya agakura amarurerwa, buri mupolisi cyangwa buri musirikare abafite imbunda irimo amasasu arenga 120. yego ibyo ni uguterwa abaturage, yego no kutiyizera kwa guverinoma cyangwa se kwa kwishyaka NRM. abadukurikiye agatango abadukurikiye baraza kuza kutwihangana ku kibazo cya network ku kirere kitameze neza. yego ntabwo byabura kuko no muri Uganda internet bayifunze, ariko icyo navugaga nuko
kuba muri iki gihe cy'amatora ubona ko mu muhanda hari ibifaru, hari ibimodoka by'intambara, wagira ngo barimo baritegura intambara, ariko kuba babikoze gutyo uko byose kose aricyo barimo barakeka kigomba kuba nyuma y'aya matora. Kuba rero bimeze gutyo urumva hari abivuga ati bigomba kugenda gutyo biragenda gutyo. Robert Kyagulanyi hari n'abasesenguzi numvise bavuga yuko mu by'ukuri adakwiye kuyobora Uganda, ariko yanayobora. Yayobora, ariko simpamya yuko Robert Kyagulanyi yatsinda Museveni muri aya matora, kuko mu by'ukuri ni abakandida 8 barimo na Perezida Kaguta Museveni uri ku butegetsi kugeza amagingo aya ngaya, akaba ari n'umukandida w'ishyaka NRM, nibo bari ku mpapuro z'amatora. Nabo kandi gusa harimo na Robert Kyagulanyi n'undi bahanganye uzwi nka Bobi Wine, wibuke ko yagize amajwi 35% mu matora yashize yabanje 2021. Uyu nguyu rero ni umunyamuziki, afite imyaka 43 niba nibuka neza y'amavuko. Urumva Museveni yagiye ku butegetsi, Robert Kyagulanyi afite imyaka 3. Urumva ni ibintu nyine nawe wumva ko Robert Kyagulanyi yari afite imyaka 3, Museveni nibwo yagiye ku butegetsi. Ubu ngubu barimo barahangana ku nshuro ya kabiri. By'umwihariko rero Robert Kyagulanyi nawe yahawe icyizere cyangwa se yatanzwe n'ishyaka NUP mu gihugu cya Uganda, ahavuga ko mu by'ukuri ubu ngubu yizeye ko ishyaka rye cyangwa se yizeye ko agiye gutsinda Perezida Kaguta Museveni w'imyaka 81 y'amavuko, akaba amaze imyaka 40 ku butegetsi mu gihugu cya Uganda. Uko ubibona ku giti cyawe, ni amatora yateguwe nk'uko andi matora asanzwe ategurwa, ariko hanze kwa Museveni bavuga ko bafite ubwoba bakurikije ko imyiteguro cyangwa uko bagiye biyamamaza bagiye bagera mu bice bitandukanye, cyane ko uruhande bahanganye rwagiye rubereka yuko barusha imibare y'ababakurikira, nabo bagakoresha izindi imbaraga zo gukoresha imbaraga z'umutekano bakarasa cyangwa bagakubita abari kujya mu gushyigikira irindi shyaka Robert Kyagulanyi ushaka gukuraho ubutegetsi bwa Museveni. Umunyamakuru uko biri byanga bikunda, hari abanyarwanda nabo bavuga ngo ni uguca impaka, byanga bikunda amatora ashobora kudaca impaka kuko hari ubutegetsi buriho kandi bumaze igihe buriho. Twitege ko aca mu mucyo cyangwa ni bya bisubizo byo kuvuga ati mu kurangiza umuhango aya matora, kuko na Bobi Wine ngira ngo wabibonye ko muri abo butumwa yatanze yavuze ko ashobora kuza kwibwa. Urumva ko Bobi Wine yabivuze, yanabivuze deje batari banatangaza resultat cyavuye mu matora. Kuba yavuze biriya biragaragara yuko n'ubundi yawereka Kaguta Museveni ubutegetsi bwo amatora yari yakuyatsinda ko nuko yatsinda n'ibintu bizwi. Ariko ikigaragara nuko ikiri buve muri aya matora ntago kiri bwumvikanweho cyangwa se ntago kiri bwumvikanywe ku mpande zombi. Hashobora kuza kubaho ikintu kitigeze kiba mu gihugu cya Uganda nyuma y'aya matora. Hashobora kuza kuvuka umwuka mubi hagati y'abashyigikiye Bobi Wine ndetse n'abashyigikiye Kaguta Museveni. Hashobora kuza kubaho gushyamirana hagati y'abarwanashyaka ba Bobi Wine ndetse n'inzego z'umutekano mu gihugu cya Uganda, bitewe n'uko batari bwishimira cyangwa se batazishimira resultat yavuye muri aya matora. Uko ubibona wowe, uretse kuvuga ngo Bobi Wine ashobora kutazishimira ndetse n'ishyaka rye kutishimira biri buze kuva mu ibarura ry'amatora, ubwo ntitwaza kugendera mu kigali cyo kuvuga ngo yongeye arivuga dukurikije n'ibyo twagiye tubona kandi ukuri kugaragaza yuko ari Museveni watsinze, ahubwo bitewe n'ikintu yadusizemo cyo kuvuga ati baraza kunyiba, mukana kuvuga ati n'ubundi bongeye kumwiba. Turi buze kugendera muri uwo mwuka wo gushaka kuvuga yuko amatora agiye kuba n'ubundi buri bugume ntakiri buhinduke. Kuba buri bugumeho n'ubundi anarimo yo iraguma ku butegetsi. Ariko kubigaragara ngira ngo wabibonye no mu bice bigiye bitandukanye aho Bobi Wine yagiye yiyamamariza na Museveni yagiye yiyamamariza, hari uduce runaka Bobi Wine yageragamo ukabona ko afite abarwanashyaka benshi cyane. Ngira ngo na n'ubu ngubu mu bice bigiye bitandukanye mu biro by'amatora wabonye yuko hari amadarapo ya Uganda mu bice Bobi Wine ari buze gutoreramo. Rwose hari umunyamakuru nakurikiranaga mu gitondo kuri France 24, we yavuze ko mu by'ukuri biramutse bavuze ati amatora muri Uganda ave mu mucyo uko byasa kose, aba bagabo bagwa miswi ku buryo butigeze bo mu mateka ya Uganda.
ariko kuba haza kubaho ibintu byo gukepura n'ibiki ntabwo navuga ngo ntibyabura, bishobora kutabura kuko ntabwo mbona Robert Kyagulanyi ayoboye igihugu cya Uganda. Nuko ubona nk'ijisho ry'umunyamakuru rihari